Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Watla ka yeng syari jong ka National Green Tribunal kala penmi ya ka hukum bansange no ya ka jingti yo do yong hakani ka jela Meghalaya batru ka jingshalan nadu usnam arjakat saw sheneng Henry kum bakalong hadu kini kisngi layu i ya ka jing ujor jing ki babon ki riu shimat kumjo ki ken hon ki balapan pau perthairu ba ka jingshalan tu yo do yong kadang peteng hadu kini kisngi habayakran baru sembut menteri rang ba ka jela uba prestun tensong halor kani ka benta Nakaliang jong uru ula kubur baka jing shalan tu yau do yong hakani kejala kadon hadu menta bat ula ongru baka ne keja omdai tang menta handai nadu usnam arhaja khat saw shaneng hi wat hadien baka National Green Tribunal kalakhang ti do yong halor ke jingkeli baka sarkar Meghalaya ka klone man priang da ka kanhun toket ke balai lot na barjala banwan toket halor kene nakaliang uba prestun tensong ula ong baka sarkar Meghalaya kalong ka bakloi ban priang ye kene kani ini ka ongoing process. Time and again, nakaliang jong uji presida nakaliang jong ngaru, ka instruction has been given very clearly. Siya borok respective district administration, be it deputy commissioner, be it SP, but they should be more vigilant. Haka as far as transportation, illegal transportation movement of coal within state. Kata kami ay, berkata kadang ongoing process. Dan rela deka jia dek muepat. That's why mengopi it is good. Balai ngong you welcome. Kalau it is good. Bala dekat jia dekat muipat. Let's see dekat badon dekat inquiry. Nothing lagi. Katakan ia kan dekat proposal keba ulok kayu tahu ong bangin IT kasikai. Bat katakan ketup langi gini baru kau isu. Pada bakal ketup langi gini baru isu kabemut. Ka illegal transportation. Nado don futi ni. Namar ba ndai ba ong bakal ke katakan transportation kajia mentak nrei ngan itu ipi nadu ajar ka saw maria khang ti do yong kadon be mo ten rei ngimla ban persisya to that's why ngom pi kat bahasi bun lada don ka inquiry ka banwan dagi outside agency ngom pi nak leng komen there is no hide and seek we welcome this kanang bau pai baru unnum sya unnum sutu bakla batte kan ka komen de ka bukunta ka bukunta ngingi kwa ban syakri pai pa therefore la don kum kidi ge ngau pi ka bahasa bun bakan don ken kwari ha don ken kwari ha khadu report ka ta but ha don and like one report nilas kutu who's responsible udai utana udai anu bi uke ya kata ni sampai en layo